Periodizacija prošlosti. Izučavajući prošlost, istoričari su uočili različite cjeline u kojima su društva imala zajedničke osobine. Ove cjeline koje nazivamo periodi, razdoblja ili doba. Celokupna prošlost ljudskog društva se dijeli na praistoriju i istoriju. Prekretnica je događaj koji dijeli dva razdoblja. Prekretnica koja je označila kraj praistorije, početak istorije, je izum pisma. Praistorija se dijeli na kameno i metalno doba. Istorija se dijeli na stari vijek, srednji vijek, novi vijek i savremeno